I knew that I would. My milkshake brings all the boys to the yard, and their life is better than yours. Ach nee, niet alweer niet. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Show me the meaning of being lonely. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck? Wow, I feel good. Act the match. Ja. Wow, I feel good. I knew that I would not. 'Cause you're hot and you're cold. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn, burn. Dancing in the mirror and singing in the shower. The smooth operator. The smooth operator. The smooth operator. The smooth operator. Smooth. Oh, wat kan ik aantrekken? P-U-R-P-L-E, purple, purple. Lady in red. I'm moved, I'm a need, I'm a die, I'm a need, I'm a die, I'm a need, I'm a die. Don't wanna change my pants, not gonna change my pants, I'll never change. I'm on Friday night, my pants are fitting right. Hier is Mierkrop en jij kijkt Mierkrop TV. Now stop.
Meeprop hou 'n neon party. Trek kleurvolle neon aan of wit om in die UV-ligte te skyn. Verf jou gesig, spruitpaint jou hare, maak net seker jy staan uit op Meeprop se neon party en jy kan een van 2 Mall of the North geskenkbewyse die aand loslaan. Ons gaan soos altyd baie foto's neem, games speel en tonne pret hê met 'n DJ wat die aand gaan musiek maak. Die Meeprop Adult Leaders doen 'n legendary dance wat jy nie gaan wil mis nie en hoe sou enige partytjie wees sonder Bradley en K-Slash wat 'n paar dance moves op die stage gaan kom gooi. Volgende week is Meeprop op 'n Vrydag aand, dis die 7de November en die week daarna is Meeprop se afsluiting, die 14de November ook 'n Vrydag aand. Hou Meeprop se Facebook bladsy dop vir meer inligting of is al hierdie datums jou kop al klaar deur mekaar gemaak het. Maar kry solank jou neon pakkie reg vir Meeprop se neon party. Moet ons begin? My naam is Stefanie, dis Dinsdag aand en jy kyk Meeprop TV. Woo! Be quiet, Ginger.